Anya laki din! Ay, kumusta nga anak ko? Nakasaritam ka dito akin kuko ito pusto nga ibagbagam nga apagam. Ha? Ay, tatang. Nagsarita kami, idi na minsan pa yung aldaw. Ay, kasta aya. Ay, kay kaano ka ngay amang rugi? Iti kabiitan matla nga panahon tatang, mangrugi akmatan. Uray klang ti panagawid ti asawak, tay so ti kadwak amapan ag-purchase iti gamit iti ili. Ay, nasaya at nukata. Nukabailak ko ma. Ay, siya ako na. Dito'y kayo balay tatang. Kabaulan mi dayjay nga aramidan iti asawak. Ay, naimbag ka pa'y kumare. Oh, anya mo nun taan na imbag nga ibagbagam. Wana, tamang rugi ka matan iti negosyo. Nagumaya, di location, di restaurant mo. Sigurado nga ado, ti umay mga ijay. Sapay la ko mga rutakasta kumare. Ayun kaya, kaano ka nga amang rugi? Itamod lang ang alawas kumare. Uray klang ti panagawid nila kay ko. Ay, kasta ka di. Alang nga ron. Irugi mo. Taumay kaming tumangan iti gwapo boyfriend ko. Boyfriend? Yay. Kunak man na nag-break kayo iti boyfriend mo ibagbagam. Kunak lang, dahil check kumare. Nagapa kami lang iti. Amunak natin. Marupok. Anya laki di na hiya. Mare, pudno ka di tinadamag ko. Anya manintay ta na damag mo, Maria Marites. Nadamag ko ngamin nga adda ka no ti restaurant ni Piring ijay sentro. Ha? Aywan, pudno tayo ta na damag mo. Iso ano mapan kag palengke di sentro, kat mabisin ka, mapan ka laeng mangan ijayan ni Pering. Anya, oh, nambarak ngay mat amapan mangan ijay ayan na. Iyu. Anya? Damdamagak lang no pudno. Saan ko ako na amapanak mangan? Ha? Ado ti restaurant amabalin ko amapan panganan asaan nga ijay? Anya lakit din aya. Ay naapaw! Maria aya, ano miroon at chismosa di ti lugar tayo? Ha? Amok manen, deta marikrik na, dagiti nagtiritir ng ulat mo. Dakas nga apal mandaytan. Anya? Siyak? Umapal? Ha? No saan ka nga umapal, suportaram kumaan ni Pering. Or a word of encouragement laang. Saan kumakasta? Pa-iw, iw, pa-iw, iw, iw ka ba dyan? Ikaw na nga itong iw! Si kamot gayam pireng. Kat, kumusta ngay? Nangrugi ka din iti restaurant mo yung sintraw. Ay, wala na. Idi pa'y na minsan alawas kastaya. Taumayak tuman mo't mangan ijay, numapanak ag palingke. Ay, katwan anana. Inaldaw mo't nga dak ijay, kaputa tultulungak di inayabak akok. Marigatan mo't ngamin may sana laang. Kastaya. Kaala umayak to ijay. Anya ngay mo't ti specialty yaw. Kay bestseller aminuyaw. Kwa na. Ti bestseller mi ijay kat native a pinikpikan. Iso ti inaldaw amay ibos. Ay wow, kayat ko na taa. Umayak to nga umay pireng. Agyamanak nana. Bangani, anak ko. Ala, mangan kayong tatang. Maudyak amangan, talagpasak man pa dito iditak a video. Video? Wan tatang, napunong ngamin di restaurant itay aldaw. Ado ti tao, iso ginundawayak man ang nag-video. Kasta aya. I-post ko man iti Facebook tatang. Tapno makita mo ati kaadwan. Tapno maamuan da, tinagan ti restaurant ko. Kunti exact location na. Ikaw na. Nasaya at taan na panunot mo, anak ko. Wan tatang. Tapno umay mangan, dagiti makakita.
lakit din. Nabuyak man timpos mo iti Facebook, mare. Ha? Jay video, jay restaurant, Mare. Uy, mare. Ayo, talaga nga adumot ti kastoryo, ah. Wan, Mare. Ngam adalat tamot maminsan kat basit. Ngam ayos lang ta saan mat ama zero. Ayun, ah. Ayun, kaya. Among ka di, mare. At dati ka trabaho anag ko na kanya. Anapanda ka nunangan iti restaurant, idi na minsan. Nagmayat ka no, di pinikpikan nyo si ka. Kasta aya? Ala, amangan no awanak, idi na iranaan na panda. Anda ka. Ngam busy ka no, di kusina. Wan siguro takanayonak ngamin nga adadya kusina. Kat, sika ngay mat. Kaano kang umay ijay? Dandanin ko, mare. Ang sweldo ak intun katapusan. Ta umayak tumat makan ijay. Nakitak nga rod ti impose ni Pering iti Facebook na, nana. Ha? Kunamatla no? Ha? Ay tapay manan na napudot ti ulom kini Piring aya. Saan mat akas dyan, nana? Ngam amok ngamin, asan anaimas tiluto na? Aniya ha? Ay pagkunamad. Amok ka, anya lakit din, ay. Si kakit dimot Maria. Saan lang ang aday ta? Malaksid asaan anaimas tiluto na? Ha? Nagdugyot? Aniya? Katwan, iso amas daawak man, no apay nga adulat ta timayat ama panmangan ijay restaurant na, idinto ta saan mat as safe ti makan ijay. Ay, jaklam mo, numaamuan ni Piring dagita ngay bagbagam si ka Maria. Amam, duwa klase ti apal. Dakas nga apal, kan nasayat nga apal. Kasto nga minnay, tinasayat nga apal, no ada nakitam nga imasinso iti panagbiag na, ijay kamot kumaamakarit nga igaad mo ti manggad. Ngamsi ka, dakas nga apal day taadakan ka. Kaputa nagdadakas ti isaw sawang mo, ay salbag ka. Ay nanana, nairwama kun iti ugali day jay Maria. Iti payakas jay ti ugali na. Dakas ti apal na. Sapay la kumaa, ta iti laksit ti panang dadadaol na itinagan ko, kat adun to pa'y a blessings ti sumangpet. Ayun husto ka iti day nga imbagam. Sapay la kuma, ta adun to pa'y ti umaymangan iti restaurant. Ayun saan mo nga ikan kano ti sauday di Maria? Tati kinaado ti tattao dito yung lugar tayo, isulaag mo ti basher mo. Wan nga rod nana, ngam di balin no ti panagkunana, kat pakaupayak nga agnegosyo ti aramidan na, ay nagbidot, bashers are challenging ako nada. Oy, busy ka mat nga agbuy-buy iti cellphone mo. Anya day tabuy-buyaam ay Ha? Ay, kwa. Dahito man impos ni Pering nga video. Nagmayat gayam di restaurant na. Talaga nga ado ti mapanmangmangan na dya. Anya, tauray si ka, mauawis ka mat iti ipopos day jay apiring. Tapay aya. Apay, saan mo ayang nga ammo, asaan anadalos ti panaglutluto na day jay babae? Saan anadalos? Saan pa'y anaimas? Ay, unay kan Maria. No saan na naimas, kun saan na nadalos. Apay nga ron nga inaldaw. Kit mapumpun no ti restaurant na. Anya, ay na, no ni piring ti kanunungam, ingkan ijay ayan na, tagdan na kayaon. Anya laki din aya. Nya. Ne, nagatindog mo tanday ta nakarol nga imot mo anak ko. Anya day tagay? Ha? Ay, kwa tatang, tarpulin day to'y talo. Ha? Napan ko in paaramid tatang. Isabit ko man ijerwar ti restaurant, tapno makita dagay ti tattao. Ay, anak ko. Tapno maamuan na ti exact location na niya. Wan nga rod tatang,
Tapno adapay nga umado, ti umay mangan. Nangikabil iti tarpuling ti awanan bain a babae. Ha? Agasam man ta impose na pa'y iti Facebook. Piring Restaurant. Apaw! Neng, apay nga kasla ka mo makaungong iti buy-buyan. Boy-boyaak nga ro ti impose manin ni Piring iti Facebook na proud ti salbang. Anya ngamin ay ati parikot mo kinkwa na. Wait, awam mo iti dakis nga raramidin na king ka. Ay basta, marurudak tunggal makitkitak ti post na iti Facebook. Ha? Payman, adda plano. Anya, ay agar-aramid ka mo, Maria. Anya man dahi ta plano mo. Mapanak ijay restaurant na iti rabi. Ha? Mapan ko pigisan ti tarpulin nga insabit na iti ruar. Anya, ay unay kan. Nagdagis na talaga ti apal mo. Padasem lang nga ramidin dahi ta ngayon bagam. Ay, agar-aramid ka lang, iti pakaibabay nam. Adda ako dito'y restaurant na dahi ti apiring. Ha? Dito'y gayam ti kanayon na nga ipopos at tarpulin, ha? Adda imot ko ako chilyo. Pigisak man dito'y at tarpulin. Ay na, nakabutbut ang matanda iti nagdatakil nga aso. Apay ngay asaan da nga intali katrabi eh. Dagitadan, umasidagan ti maysa. Kumagatan! Ay! Tulong! Tulungan ka! Ana, nagsakit na ito sa kaklakay. Pangasimutan ipanak iti ospital. Anya, Ang mga no darabis na di aso, ang mga kitdimot no ison ti patay ko. gusto lang. Nakarma ka adagaw si ti dakis nga ramid mo. Agasem nga min na ita. Mapan ka agdadali ti tarpulin, katin tarpulin. Gapulang iti dakis nga apal mo. Anya laki din nga. Lakay, alan pangaasim, ipanakon iti ospital. Ay makamu ka mapan. Ramaraman laki din iti kalukwam. Anya, Di ka lang amin nagpanunot nga muna. Sakbay nga garamid ka iti saan na nasayat. Anya nga ita, kinagat na ka lang aruden ti aso. Hala, mapan ka di ospital, asi ka lang. Nukayat mo pa iti agbyag. Ay, apo ya. Talaga adakas nga apal iti ada iti kaunggan na dayjay babae. Ay, nagturad man na nangaramid iti kasta. Kapulang iti dakas nga apal na napanagdadaal iti tarpulain. Wan nga rod nana. Siguradaw ang makikita na amin ti pupus mo iti Facebook. Iso atimang ka, ti gura kan apal na kan ka. Ay, jak man amukan kwa na nana. Awan mo ti dakas nga aramidak kan kwa na. Ngamno apay nga taakas jay. Anya ngay ita, kinagat lang arod ti aso. Husto tapag nakman na. Gamno adarabis na jay aso anang kagat kan kwa na ay kat. Anya ngay nga raud, awan mo't basol mo. Basol na kit di ah. Ay na, awan mon, Maria, matay kan. si kakit di mat kumari. Kastoy lang aroden ti sasaada. Kastapay lang ti bagbagam. Oh, instant karma ko naman. Ha? Agasan man kami dahil tang arabid mo. Kapulang itindakas nga apal mo. Naarabid mo dahil ta. Yaks! Ha! Anya nga ita. Aggastos ka pa itidakkel. Kapwede kinagat ti aso. No di ka kag... Gunggunam ah. Mare. Nakababain ka ita kinipiring. As in, nakababain.
panunutem namin nga umuna. Sakbay mo nga aramiden. Tanga ka. Kat, kumusta ngay nga ta? Jay sa ka ni Maria kinagat ti aso. Jakman amo tatang. Pampanunutok nga rod, amapan may kumasarongkaran kini bakla inton Sabado. Ibagbagad alimtag kanumot. Anya? Ay, apoya. Ay, una yung tidakas nga pala niya. Ano ti maramid niya? Anya ngay nga rod tatang, barang itikas diyan na pasamak kat agnakamutan. No agnakam Ngam no agimbag ngay katkas dyan nalata. Ay, dak amon. Sapay la kumaa, tawan rabis na jay aso anang kagat kan kwa na. Sa pala kuma. Taadakid di. Marurudak man kini Maria. Timangkay nga apal. Isu at tilamar arabin na. Anya ko lang, Mare. Mapanday di balay tayong tunbigat. Uwan ko makumare, naawan pa panam Awan mo't kiti Mapantaman nga paiso. Takitain talo niya reaksyon na. Ay, kaasimot ni Maria, no adda rabis na jay aso anang kagat kan kwa na. Maasi ka kinkwana. Ngam saan anaasi anapan lang pigis iti tarpulin mo. Kapiti dakis nga apal na ka. Ay, bay amon Barang itikas di nga inaramid na kat agnakam kumamutan. Ay namare, siyak lamang kitkita. Awan naman ama ka amiris, kinagbalbaliw dahi dyan. Into lang na Inyurat ng sapay kitin Anya? Mala. Mapantano bigat kumare. Excited ka mang insulto iti dahi dyan tao. Ay na, anyan day ta napasamak iti sakam kumare. Limtag mat. Wan nga rod, Mare. Madandanagan nga rod unay. Saan ka kadipay nagpa-check up? Napanak idi na minsan nga aldaw, Mare. Kunak amapanak kumamanin inton bigat. Iso na lang ang tawan kwarta nga aramatek. Madandanagan nga rod. Tamangan no agwarasan iti bagik tirabis day nga aso. Anya? Mababainak mo't ngamin ama panagki daw iti tulong iti akin aso. Tabasol ko mo ngamin. Ay, Mare, pasensya ka kuman iti inaramid ko Aminak, adakas laang ti apal ko kan ka. Iso aramid ko day jay. Ha? Kunak no pakaragsakak ti panang pigis ko iti tarpulin mo iti rabi Ngam pakairubuak mo't gayam. Ala, bay amon day jay kumare. Sana bali, tamasukatan mo't gitarpulin. Ay kat, agpaarami dak tumanin Alaam day ti basit agatad. Isu ka pa'y anayunan nyo, taing agpa-check up manan. Narigatan. Anya, ikanak pa'y iti pagpa-check up ko. Ay na, nakababain una yun, Mare. Makarik na ka kumamot tayo, itibain si ka Maria. Anya laki din na ya. Lakay. Sikat nakabasol. Ngam jay tawa nagbasulam. Isopay timang tulong king ka. Kondisin na ay ka dita. Hala, ingkag pachikapain. Tanong may bagang ka. Ingkanto manin agpigis iti tarpolain. Ti akin tarpolain. Anya, Nakalalas to mga mintugalim. ala, husto kumamatan alakay. Nagsakit lang arudon ti saka. Ay kit gunggo na ma. Pasino ti pangibagam ngay dayta. Dayta ti maganap mo, ti dakis nga apal mo. Kunam siguro, no pakaragsakam ti naramid mo. Danda ni pakatayam kidi Ala, huston lakay. No makapaagas inak to agki daw iti sorry kinipiring. Sorry taropam. Unyalaki di na ya. Bueno papagayam.
ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Makaturturog akong boyet. Diyak pa'y nalbas nga isoldier number 5, Mami. Nagbayag kamutan amang solve. Nagrigat mat ngamin. I-divide mo laang mo't data. Rabiin, Mami. Magkaturturog akon. Sige, maturugtan. Inton bigat manin nga aramiden ta dayta assignment mo. Agpadenden ka man mo't Mario. Awanin ti pagturugak. Binukbukuda mo day ko'y kama. Di ka giduron ah. Imbes ngamin asika ti mangisurukin ni Boyet iti assignment na, takunam analaing ka iti mat. Saan ka man nasumanao at makaturturog ako. Di mo pa'y masurwan ni Boyet. Agunor laang jay anak ko, siyak laang ti umuli ijay stage amang ibitin iti ribon na. Ta siyak ti ado ti rigat na kinkwa na. Makapaturog ti aguray dito iskwelaan. Ay na, no saan naklatang tangdanan di anak ko nga umay mangbantay di anak na dito iskwelaan. Diyak maanusan dagtugtugaw dito eh. Mapuy-puyatak ngamin kinibuyet no kwa nana. Kasanuma ngamin, nagado ti ipa-assignment di madamda. Ay, sika, ti agar aramid iti assignment na. Saan matkit di? Ngam adda aklat na, ijay abay na, tapno masurwak iti rumbang aramidan na. Siguro, kayat mo nga agunor di anak mo anya. Ay na, day taa talaga ti arapaap ko para kinibuyat ko, nana. Kayat kumat amapadasan ti umuli ijay stage amang ibitin iti honor na Apay paylaang nga agkarigatan ka ngay amang isuro ijay anak mo. Kasano, nilakay ko, nagsadot mo't amang isuro. Amom ni Maricar. Oh, day jay man. Aywan, iso tiin ang jay classmate ni Buyet. Nagadukat ti kulor ti buok nan aya. Kan nagatidog dagiti kukuna. Adda ngamin ijay abroad nila kay na. Isumit lagayam nga arjud. Kan amom kada. Ti anya nana. Donar day takin ni madamda. Takayat na nga agunor jay anak na. Mami, kitam da ito papel ko, oh. Perfect you test me. Ay na, naglaingan to'y anak ko. Perfect nagpaiso. Siyak lang ti naka-perfect, Mami. Ay, Buyet, anya tinagan jay classmate mo, ajay mami na kit nagado ti kolor ti buok na. Ni Brian da jay, Mami. Manungay matinaala na. Sana makapaspasa da jay iti test me, Mami. Sana pa yung amo ti agminus. Kasta ka di. Kan, amo, Mami. Kanayon nga umay jay Mami na ijay room me. Regregalwan na ni Madam me iti chocolate. Donut. Kan kanayon da pa yung agmirmirian da ijay kantin. Kasta gaya ma. Ay, Mami, siyak to kumatag first honor. Ay, sapay ko ma anak ko. Sapay ko ma. Oh, Boyet. Puston di pa nagbuyam iti TV. Saan ka di nga garamit kayo kini Mami iti assignment mo? Masadot ka no ni Mami. Anya masadot. Apay,
Sa dino ay atayan na ni mamim? Aday jay kusina, ag cellphone. Apay ngay amasadot. Saan nakakadinakayat? Asorwan? Bakit? In kasorwan ni Boyet iti assignment na. Siyakman mo iti sumublat nga agbuya iti news. Naawa na kun iti ganas amang isurukan ko ana. Ne, taapay. Saan ka di akayat mo nga ag first honor ni Boyet? Ay nalakay, uray ka sa nukalaing day ta anak na. No nalaing nga agdonar jay mami ti classmate na. Awan latta. Ha? Sino ang classmate na? Ni Brian, jay ngay nanang nakit na arjud. Ni mayet day jay. Balay day dakkel abalay iti masungad. Na, am mumpay gayam. Kasano ko maaasaan ko nga am mo, barkadak di asawa na anag abroad. Nga magwari ka man. Apay aya ni mayet. Anya ti aramidan na. Kaano donar. Mahilig nga agregalo kin ni Madam Dabuyet. Chocolate kanu, kas kada donut ti kanayon na nga iregalo kin ni Madam Da. Adong nga minti kwartada. Agasam nga iti posisyon nila kay na iya abroad. Iso ang masaduta ko. Bayam nga agbuya ni Buyet iti TV, aginggat kay kayat na. Buyet! Darasam tanay, maladaw ka ni eskwelahan. Buyet! Lakay, apay day tamanok. Atoy na iregalom kini Madam Daboyet. Anya! Sigurado ang magustuhan jay Madam Daboyet. Saan nga taan nakababain ang manok ti itad ko? Apay ko maan nakababain. Galuta ko, dagiti saka na, ta iregalo mo. Itan, mami. Ha? Apay day ta manok. Iregalo yukin ni Madam mo. Sigurado asikanto ti agbalin na first honor, Boyet. Ay, unay ka day ti ang manukan takyak-akyak. Hey! Ay, hey! Apay rin na manok! Kwa, Ew! Nagrugit dagiti saka na. iregalo kin ni Madam Dabuyet. Manok anabiyag? Ti regalom? Ano na ngay dayta? Ay, kat si daan da damagan na pa'y lang. Nagartikit din ay. Ay, inak man la itudan kin ni Madam. Nakitam ka di jay manok, ijay likod ti Rumdabuyet. Ijay tinangi kabilan ni Madam, jay manok nga inregalok, nana. Ay, inregalom da ijay. Wala na. Kano nag-order ka nun ni Mayet iti 5 alitsyon a manok. I-deliver da ka no inton Madam Dama. Anya, regalo na ka no kin ni Madam. Anwanda ngay nga Roger regalok a native a manok. No addamot day ta 5 alitsyon a manok. Ay, ibulos dan sa kano. Anya, nagkunay ti day na. Ni Mayet, iso ti inrekomenda na kin ni Madam. Oh, dagiti parents. Umayuramanan ti indonate ko aletsyon manok. Umay kayon. Tayo ka no ramanan. Ala, tumakder ka ditan Irlinda. Tamapantaraman ng jelly-chon. Umuna ka, nana. Sige, sumaruno ka na. Naglastog ka dahi ti amayeton, aya. Mami, intaraman ang jelitson. Ay, sige. Sige lang. Mangan kayo iti lechon manok. Next time, lechon mat ababoy ti idonar ko.
Ado ti kwartam, mayait. Ay na, para iti pagimbagan tayo day tanana. Kat amom ka di, nagsarita kami kini madam nga gidunarak iti electric fan. Ay kat mayat tapno saan mapudutan dagiti anak tayaw. 5 nga electric fan ti donate ko nana. Oh, nangag mo, Erlinda. Ay nasaya at man, mayet, agdonar ka. Saan la day ta ti donate ko? Agparamidak pa iti comfort room. Take note. Siyak ti agpaaramid. Donation ko dito pag-eskwelaan da. Na, first honor at talagang ti anak na. Awan duadwa, first honor. Mami, suruan na kaditang agbasa. Ay saan? Inka makiayayam ijerwar. Sige, Mami, inak nga rudan. Ay, Talaga ka di asim madut ka na sorwan ni Boyet. addan first honor da. Jay anak ni Mayet. Nagado ti idunar na. Nakadkadlaw matlauna yan tar aramidan na. Ay kat bayam Malaksid kadagiti idundunar na. Regregaluan na pay ni madam. Surwam latta ni Boyet. Masaduta kong. Si kano kayat mo. Rogrog yan dan, ngar aramidan jay comfort room, di taunag ti classroom. Wan nga rod nana, nakitak dagiti agtrab-trabaho. Nagibunag dapayan di ta iti darat kan semento. Talaga nga do ti kwarta ni Mayet, anya. Kano linawas na asabali ti kulor jay kukuna. Bagbagada, asigurado kanon a first honor jay anak na. Sigurado day ta anana. Favorite kanu ka ni madam jay anak ni Mayet. Kasta talaga. Ay, malagip ko man jay regalom amanok kin ni madam. Saan mo ka di anak kita, nana? Pinalubusan sa mo ni Mayet. Ay, diyak kayatan tagregalo. Bay amon, uray awan unor ni buyet ko. Uray di apok. Tinapatag, makapasa. An-anwam ti sobra di 75 ngay. Saan mo matamay gatang? Bakit? Kita am dito inalak nga orchids Oh, kita. Ni, nangalaam ka dagita. Ay na, nagpipintas ba't ti sabong na? Ijay kabakiran. Iso dagito iti orchids ti kabakiran. Ay, husto lakay. Tapno adda imulak dito arubayan. Ay na, apalan man day tuyen dagiti ka aruba. Imulam? Irigalom laangen kini Madam Daboyet. Ay, wanan niya. Sigurado ang magustuhan da ito yung Madam Daboyet. At first honoran ni Boyet tabakag. Naggapo ka ma, di tao nagti classroom. Wala na, adda in regalo kin ni ma'am. Rinigalwam manan. Wala, wild orchids ko naman, nagpipintas ti sabong na. Kaano mahilig ni ma'am iti mas-masitas nga agsabong, iso nga rod arinigalwak. Oh, kitaw ni Mayet, simragmut ijay classroom. Anya nga tati aramiden na di taaya. Ay, amumatan mapanmanen mangtad iti regalo na kin ni ma'am. Di la maumuman, regalo a regalo, dunar a dunar. Wala kay, inted kundi orchids kin ni madam. Kahit, anya nga iti reaksyon ni Madam. Ay na, kasta unay nga isom na Italaan ka no makakita iti kasjay kapintas ng orchids. Ay kit nasaya at matangarod no kasta.
Nakapuntos tan lakay. Sigurado mo't siguro ti panag first honor ni Boyet. Umay kayon dito'y parents, ta umayo kitaon da ito'y regalo kini ma'am, anag ngina ang masetas. Ay, tinaan, may manbal. Sagmaman mo ngayon na masita. 10,000 pesos da ito'y. Ah, ay na, nagninamatan. Oops! Saan yung aprusan Taang mga no nagrugit na kita imayo. Kitaan nyo lang. Anyamot a klase amasetas daytan. Nagngina lang arudan. Saan pa'y amabalin ama aprusan? Anya ti ko nang bakit? Ni Mayet nangirigalo kit din kin ni Ma'am itisag 10,000 amasetas. Ne. Adda ka di mo't kasta kangina na amasetas. In-order na pa'y kano da ijay online. Ay, talaga saan na kaya't ti paatiw. Saan nga rod? Maruruda kun. Ado nga mingkat ti kwartana. Mala, sana bali. Ti aramidan ta. Pag tinulungan ta asuruan ni Boyet, tapno makapasa. Uray awanan ti honor na. Anya pa yan nga Kas na talaga aguray taayabak ni Boyet. Lakay. Mami, Oh, apay anak ko. siya ti first honor. Anya? Ay na! Naglaing ka no kasta anak ko. Very good, anak ko. Mayet, first honor to'y anak ko. Ni Brian mo ngay. Anya ti honor na. Awan! Jakto kayaton ti agidunar. Uri agregalo, jakton kayat apulos. Ay, agawitan buyat. Taipakaamotakin ni Daddy Masika ti first honor. Sigurado, ipartyan na kay ti manok, anak ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo amain papagayap. Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Natang yudita! Gumatang kayo ni tilakok anatang! Presyo agawid kakabsat! Umay kayon! Gumatak man itilako makarabasa kumare. Nakintal mo't lang dayta. Ay wun amare, nakintal dagito'y lakok akarabasa. Awan tilakok anagares. Pilyaman nga rodjay kadakilan tayo sa tigatanga. Ay wun mare, aha. Daytoy di kadakkelan ken kakilnetan. Ala, ikilimon ang arod. Wun mare, aha. Apay nilakay mo ngay. Saan na ka natultulungan na aglaklako dito'y palengke? Ay na, agsakit mare. Aya, anya nga di sakit na. Adda sakit na iti bato. Ay, mahilig siguro itinaapgad. Ay, daytoy di gatgatangam akarabasa mare. Presyo agawid. Bayadam latan iti 30 dayto. Agawid ako agam nakita ka awam mo ti mangyawid ken kay balayaw. Awan angkel, awan meten ti maparak apagluganak tani rumabein. Sapay nagado dagita iyawid mo. Dagiti jak na lako anateng angkel. Ni ngay lakay mo nga may mangsukon kin ka. Agsakit nga road. Agsakit.
Kat no nakita lang, iti kalman, amayat ti panagpayubyub na iti sigarilyo iti karubayo a kantina. Ita, agsakitan. Nakadanon tan dito balayaw. Wenang kan, ibagkat kon nga iyo nagdagito'y kargak. Nadagsin ano si katimang ibagkat. Kidlay, karkarabasa kas kada sayuti dagito'y di mo nalakaw. Sa akong timang ibagkat. Ay, agyaman nak angkal. Nagdagsin nanti karabasa na yan. Ano nga mingkag? Mabit lang angkal, inak ilukat tiri daw. Ay. Pangidisuwak na dito ikagudwa sa ako akarabasa. Dito'y latan angkal. Nay, may mailakay mo tinakadi 4 dita. Nay, adda ka matangkay. Silsilpon may. Kasta na angkal. Agin inanaak, Uncle. Agin inanaka, saan niya si Kinwam? Ay ken. Kung nadibaki mo nga, agsakit ka. Wenang kal, agsakit iti bato nila kay ko. Ay, Batugan. Ang kapag kasandag iti na tumakarga ni bakat mo, iti tricycle ka. Agin sasakit ka mo, gayam. Ay na, nagdagsen da ito isang sako asayuti. Di mo iguyod day talakok asayuti atanay. Magasgas jay sa ako na. Nadagsen nga raw. Awitam nga min ah. Oh, awitan, nagdagsen. Ay sus, magasgasan ato'y abagak. Nagsadot ka talaga. Awan lang aruden kinkinwam dito'y balay ang nagmalmalam. Anya nga awan na sasawang mo dita. Nagbantayak dito'y balay, tapno amom. Tanya ko matibantayam. Kada ito'y balay Nungay adda umay agtakaw. Anya ko mga iti umay datakawin dito'y balay. Dayta agrararek at transistor aradyom ang nagalutan pa'y itinangisit alastikaw. Kunak ngamin kan ka agumatang ka iti TV. Tapno adda pagbuyaan tayo dito'y balay. Pangala ako mga iti gatang ko. Umanay laang mat nga igatang ko iti kanon tayo ti mabirbiro kak nga glakla ko iti palengke. Mala. Ibagkat mo man laangan dito sangasako asayote. Nagdagsag. Talaga nagsadot ka? Nakituloy tag cellphone. Ay, talaga nagkaro ti sakit na abatugan dito at tao. Anya lakit din a klase ti asawa. Ay, unay kat alawlawan kon anak ti asawa kan kuana. Asimot ni Dominga bakay. Tapay day ta akak. Isunalaang matagmay-may sa nga agunggo na iya balay da. Kag nilakay na ngay. Nakatugaw mga agsilsilpaw. Ay, puno, jay titiks na kanya, nga dasakit nila kay na. Kinasadot. Ita, mamati akaw, tanakita ka mismo. Kunak ano ang aw nalaang jay intex na kanyak. Pudno, kasi mo dahil ka nakam. Pag sirsirbyan na dyan sa taot nga asawa na. Anya laki din na ya, amalas na anak yung asawa, ito kasi ang klase ti lalaki. Hey! Jak naglako itaante ta naglabaak. Nakitak nga raw anaga daw tilin abaam. Napuno da itabalay bayan nyo di tarwar. At dapay tijak na labaan ante. Iupar ko pa'y laang tanasakitan to'y bukot ko. Ay, kutaginan akamot Di mo parigatan day tabagay. Iso nga rod ngagtugtugawak ante. Ay, katinton bigat. Mapan ka man na naglakaw, iji palingkay. Kapilitan na ante, tamaperdi mo dagiti natengko no jak ida mapan ilako. Ayan na ngay day tanalay nga asawam.
Uray la tulungan na ka kumamag. Kunakken ka, permiti sadot na anti. Ay na, noam mo na nga addaak dito'y balay. Pumanaw mo't ang mapandita kantina. Dinak ngamin kayat at tulungan. Kano mapang ka mo aglakaw. Ay, nagrigat aringan, anti. Uray agpaparaw ka amang ririing, saan lata amariing. Ay, anya lakit din ay aday tang asawam. Nakaro ti sakit na akinasadot, anti. Tirigat na, sika ti kakaasay. Ay, anti, adaan mo nga agas ti sakit nilakay ko akinasadot. Ay, anya ngay kumati agas na day taasakay. Natanyo, kakapsat, gumatang kayon. Nalakala ang depresyon na. Adakan? Wen, mare. Adda akon nga agipukpuk kaw manen itilako kanateng. 5 basak ngamin iti kalman, yung awan kamat. Ay na, naglabaak itinagado, mare. Awan nagtamot nila kay mo at tumulong kan kang aglako. Kaano itay imayak ka nakaturog pa'y laang. Sa bagay, kunam nga da sakit na iti bato. Gumatang ka mga rudan ay itilakok, mare. Ay, wan mare, dayti man patatas ti gatangak, kan dayti repolyo. Sagmano a kilo, mare, tamangi kilo ak adagos. Awan pa'y kat buwan naman, oh. Nagimasan timangan bakit? Nakalako ka siguro iti adoan niya. Isualit yun baboy da ito ginatang mo. Ay saus. Ay na. Imbag man ta impatadtad noon. Tamangan laang ti aramidag. Among kadipilo, itay ka pa'y amang mangan. Karugrugik pa'y laang mag. Inurasan ka. Agmay sa oras kan amang mangan. Kit inibus mo pa yun, jeg-in na po'y di na rice cooker. Kaya mabisina gayam. Apay, di mo mapanunot nga iba't yan dagiti doang nga anak mo amangan nga agga po'y di eskwelaan, ah. Ay kit agluto kanto na. Ibusam mo tanday ta si daanda. Ay, uray agsidadan ton iti asukar kan kapay. Ay, unay kan. Pag si daam dagiti anak mo ababasit pa'y iti kapi kan asukar, idin to tasika, nataengan kan, ngam awan pa'y kinkinwam dito'y balay, no saan nga agtugtugaw, wano agsida iti naimas. Ay sus, tumal na ka man dita. Nagimas timangan. Nagdakkelan day tabuksit mo. Saan ka ngamin amawat-wat-wat ka? Nagadupay ti kanang. Sa ukala sa u. Ala, iawat mo man kiti dayay taba. Daytanay. Hala, iawat mo. Daytag tigtigargar. Daytataba. Ay, salpag. Nabsugak apermi Jak samot makatakder iti busog kaw na. Ay, daytoy ketirigat na no naimas ti si daeng. Ayabak man ni Dominga. Dominga! Bakit? Umay ka man ditaw. Bakit? Agin inawa. Apay ayang umanayab ka. Ay, bakit? Kwa, jak meten makatakder. Ay, rumuarak ko matamapanak ag sigarilyo ijerwar. Anya ko maitangay no saan ka makatakder. Ay kat guyuden na ka dito'y pagtugtugawak. Ay, unay kan. Problema akmat aminan pati panagtakder mo. Sige kit din. Guyuden na. Hay, sige. Igamak nga ro day ta imam. Sige, sige. Ala, guyuden na kon. Ay, unay yan. Nagdagsang kan. Sige, guyuden na kit din. Guyuden ka mat talaga. Ala, di nakibatan na bakit? Di nakibatan. Ay, saan ka nga ming agpadagsin mat? Ay guyuden na kit din. Ay, sos, may batan kan lakay. May batan kan. Ay,
Anay ko. Ay, nagsakitan to'y likod ko. Anay patugaw dito'y simento. Anay. Dayta ka ngamin. Nagdagsan kan tuma ngamin. Ay, kadno inibatan nakmait. Kaputa saan ka akabailan aguyudan. Ay, kasano ako na makatakder bakit? Ay, problema mo dayta. Na, ne. Agure ka, sa dinong iti papanam. Inak ituloy ta ginaw. Ang karabak ka narumwar. Ay, edi nakpanawan dito'y bakit? Oo, Ay, kanya laki di ngamin daytan akinadagsan mo. na, ima naman. Anya lakit din. Diyak makaturog. Anya oras din. Nagpigsa mo ngamin di pa nagurok na dahito apilo. Saan mo't akas din nga agurok iti? Apay nga itang. Takas lamot ng traktor di pa nagurok na. Ay, reingat man. Ay, Pilaw! Uy, Pilaw, agring ka. Pilaw! Agbalikid ka man tani, nagpigsa ti urok mo. Tanagurok manan. Ay, jakmet nga rin maibalikid tanagdagsan. Sanuak amaturong ay. Ay, nasken amasapak kaya mapanaglako inton bigak igay palingke. Ay, datang yun dita. Gumatang kayo matan Ay, makapaturog. Ay, Dominga. Agsuy-suyab ka mga glaklakaw. Wananti. Ay, jak nakaturog iti rabi. Pinuyat na kanila kay Mau. Pinuyat na gapo iti kinapig sa ti urok na ante. Naglukmagmat gaminan. Nagdakalan ti tiyanda. Kas kalag tartarakan iti baboy. Ay na imbagjay tarakan ababoy at mailako ante. Nilakay ko ngay, dinakpay pulos matulungan. Awan serbi na apalpalok magan. Kasla pa tining ababoy nilakay mo. Wananti, pudno day takinunam. Fatining at talaga. Ay, gumata nga kitila kong anatang, tapno makalako kamutang. Sige man nga rod, ante, gumatang kan. Taimbag lang nga adda igatang ko iti kanin mi nga iyawid ko inton madamdama. Suday ka ni Pilo nga asawa ni Dominga ka anak ang bakit? Wan, isuday ta nakatugaw dita sangwanan ti kantina. Oo, na iti pa nagsigarilyo nan. Nagpigsa nga rod ngagsigarilyo. Limok magmat man ay. Isuti ko na akin ni Dominga. Akas lafatining ababoy day ta asawa na. Kitawan ar-aramiden na. Kasano kumaasan alumok magakasta. Agbisyo payakasta. Lalaki din na klase ng asawa na ita. Kuna ni Dominga, numabisin nila kay na agaway numalpas amangan maturog ng malmalam. Fatening at alaga. Mingkanto man bagbagaan lakay, bareng sikat idenggan na. Mapangko bagbagaan tatan. Ang mga nusan kami itong nagkita pa. Di mo amok, noon niya ti mapasama kabigatan na bakal. Angkal, may kantag sigarilyo ta. Ay, rabayag ko ngayon sa ardeng tag-sigarilyo. Apay mo't ngay. Kadno nagmayat tag sigarilyo. Insardeng ko na, tamalaksid nga nangina. Mangipaay-pay dahi ta abisyo itado sakit. Aho. Kunadala ang dayta. Ay, jak pa'y kaya't timatay. Isuwa insardeng ko, nabayagan ah. Ay, kat padasam man na.
Imbes hindi mapan mo tulungan ni bakit mo aglakoy tinatag. Adda ka lang dito ang nakatugaw. Aha, kabailan naman ti agla kung agmaymay siya. Di ka lamas yan. Sika naglukmag ka. Iso nagkutong. Soho, didak man bagbagaan iti kasta, angkel. Nasakit tinakam ko kahit numabagbagaan. Iso lakamom to day tangar aramidam. Dominga, bagbagaan man di angkel mo ako nambla no asino amang bagbaga kanyak. Tapay, Binagbagaan na kitin. kaguram ti mabagbagaan. Kat pudnumot asadot ka. Awan karbengan na amang bagbaga kanyak. Ammom, no anya ti bagbaga dagiti kaarubakan ka, pilo. Anya ko mamay. Ibagbagada akas kalakano fatining ababoy. Anya? Sus, nagsakit mo di pa nagsasauda. Talaga mo ngamin akas kalafatining. Nubaboy kalakuma, ilakukan, Na- tapno pag numarakmet ti kinalukmag mo. Itaman pa'y asaan nga agurok day ti fatining nga asawa. Mayat ti pan naturog na. Ang apayakas lasaan mat ngagkutkot eh. Ay gunggunak na. Ay, pilo! 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 Ha? Ay, timang ka to asawak. Ay, nanabangungot sa nanaturog. Nagadunto mga mintikin nanay dinang rabi kami. Ay, Pilo! Agring ka na! Ay, natayan nila kay ko. Ay, nabalo ako na din na oras. Pilo, agring ka! Nagpalok magkanto mga men. Iso, basol mo, no natay ka na din na oras. Yun. Yun. Anya na tayo sasawa mo, Dominga? Ha? Nabiyag ka pa eh? Ay, kuha ba kahit? Dandanya na tayo siya. Ha? Ay, nakitak ni San Pedro. Ay, imbag Tapi nasublinak pa eh. Ay, ikaw bakit? Anya orasan. Ay, intan aglako iti palengke. Agagagat akon bakit? Agdayat akmutan. Nay, apay anapanunot mo tagbalbaleg. Ay, binagbagaan nak ngamin ni San Pedro. Naglukmagak kanuunay ko na. Ay na, imbaglakit din tabi nagbagaam nila kay ko San Pedro. Agyaman akan ka San Pedro. Susanya lagi din bakit? Ay na, maikadwa abiyag kunday tao eh. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Oh, apay anak ka ulimag ka di tasuli. Kasla nagunag ti pampanunutam. Ay, parekod kong aron ni tatang. Ha? Taapay. Nakarong aron man ti sakit na iti lapayag. Pulos mutin at di makangag. Anya? Pampanunutik nga raw. No anya nga tano, agpakonset por ako sa lang. Ha? Sa nabali tadamo idabakla Sandra at tumulong ka ano bilang lang. Kat si kaan, no anya ti kunam, mayatak mo't iti dayta na panunot mo lakay. No adan to ti maurnong ang mapaglakwam iti tickets. Ay kat maipaagas mo to ni tatang. Wan bakal, iring iti pampanunutik para kingkwana. Tapno man makangagmat ka. Sana apasig sinsinyas no dati bagbaga. Ni Pipito mo tayo umawawang.
Anya nga tati pagana. Hello, Pipito? Hello, Fiona. Busy ka dito, Ha? Saan man? Ada kami lang dito yung balay. Katok ni Sandra. Apay kandi. At ako matinapatay kay baga. Kat umay ka dito yung balay ita. Ada kami lang dito eh. O sige, mga Rod. Umaya madamdama lang. Singay, urahin da ka, Pipito. Kahit ko mga kid daw ititulong kada kayaw. Anya klase tulong? Plan-plan wag nga may ngagpa-concert por ako sa kuma. Para kini tatang ko. Ha? Agan ano ayan ni tatang mo? Sa nga na makang no iring id nga men. Kadakil agatad di magastaws. Iso na panulot ko ti agpa-concert kuma. Kuwan ah. Day talaga yan. Iso na lang ta. Pero schedule. Tatangamin imununam si ka. Ayos lang. Tinapatag matuloy. Uray san pa nga ita. O sige, Pipito. Ay saga namin nga ruti ticket para ita, ma'am. Agyaman na. Fiona. Kat, anya nga'y tinagsaritaan nyo kin ni Fiona, lakay. Ganda ya abakin. Mayabot ni Fiona iti singasing ko a concert for akos. Nasaya at ano kasta? Iso na lang na. San pa nga ita? Ado ka nung amin tinakapila. Ay kat ano sa mun ati aguray, tinapatag kat matuloy. Ayun na. Kat iso da nga rodan ti makaam mo iti tiket. Kung bakay, isudan ti makam mo. Naimbag nga raw ta na singpo ni Fiona. Ay, salbag yun diti kastol. Ha? Apay nga paray? Kasla makaungungit ka may. Kung baray, naaba kang amin manan iti sugal. Anya? Awan manan tinabati ti kwartak. Anya mo itong baray. Ay, unay kan paray. Idi pa lang ay bagbagak king kaaliklikam kami ng tisugal. Awan mo't lang ti maghanap mo dita paray. Awan pa'y tinapuutak abimak nang iti sugal paray. Iso nga isaradeng mo na ita. Di mo urayan ay na maipostam to amin na saan ang mabalay na maiposta paray. Ibagbagak mo't ngamin kan ka a huston ti sugal. Huston ti sugal. Ngam itultuloy mo matlat na. Ala, pasensya kan bakal. Pasensya, pasensya. Awan matlat ti serbina da ita pasensya. Gaputa ulitem tumulaeng. Ah, Sobra day nga ugalim. Awan apulos ti maisang put mo asidaan dagiti putot mo. Gapulaeng iti jaske asugal. ay, saanan ang maulit bakal. Kunak mo, anya kalaki din ayang. Di ka man nagsasao iti kasta si Kapipito. Saan asao ti pakakitaan no di kat aramid. Bakit? Ala, pumanaw ka dito'y sangwanak. Ta mga noan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. O anya, nalpas mo ka din dagiti ticket ni Pipito, friend? Basit lang in friendship. Siguro, malpasin itong bigat. Kasta ka di? Kat nasaya at angarod no kasta. Numalpas mo inton bigat, awaga mo ta umay na alaan. Ay, win ah. Tapno nawaya ti panaglako na iti ticket sakbay ti aldaw ti concert. One friend. Awagak ni Pipito itong bigat. Hello, Fiona. Hello, Pipito. Imawagak, tata na pating ibakin ka. Ah, anya dayta. Nalpas ko nga minan ti ticket. Umay mo kumaalaan diti pala inton malam. Kasta ka ni. Ay, kawa na. Umaya nga umay. Umay ka, tapno marugyam mo itong tiagla ko. Wan, Fiona. Rugya akong tagilakaw. Alamat to na paray. Maminsan lang day tao. Gumatang ka mo ay tilako katigay. Manoy at ti maysa paray.
Sa gasulaang baray. Anya kalagi din aya. Mala. Ikanak iti balor ti 2,000 pare. Apo, nagganas ang baray. Wen, tapno awan mo ti may bagbagam kanya ka. Ay na, dagitaman ti kay ket ko kang gabaray. Mala, mabilang nga raw. Ta itig ko titiga mo. Agyaman ako naman na. Awan na nyaman na pare. Oh, si kamot gay ang pipito. Wala na. Imaya, tao may kayo man lakwan ititikay. Ha? Anya atikit day ta? Tikay, para ko maiti concert for a cause para kinitatanggaw. Ha? Apay, agan ano ni tatang mo aya? Natulang nga may nana, natulang. San ang makangag? Plano ko mga ipacheck up kay. Kanyalaan iti earing aid. Ngamdakil mo nga minagatad di ka sa pulat. Aniya? Iso na panunot ko tagpa-concert for a cause. Iso ba'y kumaama katulong? Iso gumatang kayo kumanana? Ala tagay ket para iti amam. Ikanak iti balur ti 3K. Tapnawan mo't ati maibagbagam kaniya. Ninanaman. Mala, mabilangar na na. Itag ko titiki yaw. Among bakal, nakaragrag sa kita. Ha? Ay na, ado nga min, tinaglakwak ititikay. Kasta ya. Ay kat nasaya at kit di ano kasta. Tapno maipa-check up mo ni tatang ije probinsya. Un nga raw. Ayun gayam. Kaano nga minan je exact date ti concert for akos. Umadanin na bakal. Inton Sabado day dayag. Ayun gayam. Mala, umay kaminto kadagiti ko kumarek. Un bakal. Kan ilakwam mo tan ay da ititikay. Agyaman na ka talaga kada kayo Fiona kan Sandra. Ha? Awan anyaman na pipito si kakit dimat. Mawan kayo timulong kanya. Kajak amon ron niya teramidak. Amumutan, apakaragsakan mi unay ti tumulong iti padami a tao. Ayun gayam, kaano nga iti plano mapanang pa-check up iti amam? Ha? Ay, kwa? Itamo lang nga lawas, Fiona. Ay kaya nasiyat, ano kasta? Planok tagawid di probinsya ita alawas. Tapno maipacheck up kumatan. Tapno maimbagan mo itong dilapayag na kaasiman. Apaw, nagganas mo din di pormamita pare Pipito. Ay, un abaray. Apay, just aya. Anya laki day. Kasla ka barbaro pa dito sa sapatos mo. Nay, branded ko naman. Ay, un baray. Amumutang kanya. Dak kaya tagsapatos iti lalakag. Anya? Ang mga no, di mo pa'y amo akabarbaro ti cellphone ko. Ha? At kita mga kami. iPhone ko naman. Ay no, naimbag ka pa'y pare. Ta nakagatang ka iti iPhone. Ngam siya, tay sagsi 6,000 lang ti cellphone ko. Ay, chip angar lukas tabari. Ha? Panagkurak. Dito lugar tayo. Kat siya lang tinakaboy ang nakagatang iti iPhone. Lalaki din ay paray. One friend, tay tamat din ako na ni ambong kanyak iti kalman. Anya? Sa panakunak, kat saan pa'y ana ipa-check up ni Pipito ti ama na ako na anatulang. Anya? Ay saan ang mabalinti kasta nga aramid na? Agpa-concert for akos? Tapnula ang igatang na iti pang personal na? Ay nagalasmutan? Hun nga ron, nagastos nun samot tan tinaurnong akwarta para iti ama na atulang. Awaga man ni Pipito itamit lang. Kaya't ko makasarita. Diyak magusto ni tanadamag ko. Anya lakit din.
Uray ngay lakay, manumot din alawas tinapalabas. Kat di ka mo ilamapan ipa-check up ni tatang. Ha? Ang mga no agur uray yung dayjay kan ka. Adda ibagbagak, ngamha kalaang aha. Anya kamutan pipito? Kuha bakit? Madanaga na nga rudan. Medyo sa anak mo tin ang makangag siya. Hapay ngay mo tin, ngasta. Anya? Agsakit mo tin dilabaya ko, bakit anay ko? Anya? Ay sus, amangan kit di mo ino si kantag tulang. Ay na, Pipito, nakababain ka dagiti tattao agimat gatang ititiket. Numaamuan da saan mo pa'y ana ipa-check up ni tatang aging gaita. Anya? Ay na, matungpakan sakit din. Sa uak asao, ngam hala ang tibagbagam. Ay salbag kiday. Kasla di tatang ni Pipito dahil masapat ko. So talaga. Naim pag oras yung tata. Ay, kwa. Kastamot king ka. Sika ka din day ta, Fiona. Ha? Uwan tata. Siya nga ron. Kumusta kayo matang? Nasaya at man tamakangag kayo iti husto. Ha? Ay, kitwin mo, balasang kaw. Awan mo, ti sakit tila payag kaw. Sika ki di mo. Anya? Himayak, daw may kukumapasyaran na pipitaw di tabalay na. Ay, uwan na tata. Ala, in kayo nga ruten. Tao may kami manmut ni Sandra agayim ko inton mali. Naskal ang makasarita mi ni Pipito. Awanan kay tibain alalaki. Salbag ka kide. Hapay ngay mo, bakit sinipa na mo latan? Ada ni tatang, imay si marungkar. Ada iya kusina. Salbag ka. Awan mo ti sakit tila payag na. Anyat kayat asawan da ito yung inaramid mo, ah? Ha? Ay na, Pipito. Siya kung ti mababain ka dagiti tattao at timultulong para laang iti bagbagam ahiring aid ni tatang. Isuma lagayam akanayon ka ijay sugalan. Kan baro amin akawas, cellphone, kan sapatos mo. Tagayam, iso tinangar aramatam iti kwarta anaurnong. Ay no, nakababain ka talaga. Diyak mo na niyat aramidakan ka. Awan gayam. San kami gayam ang matalag si Kapipito? Ha? Kung naklakit din upod mo kasapulan ni tatang mo ti hearing aid ngay bagbagam. Ngamsan mo't gayam. Ha? Ay, iti ka ano man. Saan ang maulit ti palang tulong migan ka? Ulbod ka. Fiona, saan kumama kasta? Anya saan? Nag-effort kami ti kastunay. Tako nam ngamin apara iti amam. Ngamsan magayam salpag ka. Isuman lagayam apasi ka baro ti usar mo. Gaputa iso tinangaramata iti kwarta na urnong salpag ka hindi. Di pa ilang arot asika ti matulang. Tapno agnakam ka man. Anya? Tapno sika ti ag-hearing aid. Saan kit nga agusar ka pa ilay ti sabala tao. Tapno mangloko. Nakababain ka. Ay, na yan, alawlawan ko, at imulong kan kay di imay kay di balay. Si Kapipito. Nana? Kunaklaki din, nupod no akasapulan ni tatang mo, ti hearing aid. Nga masama gayam. Kundi pa concert por akus kapay. Nga masikamot gayam ti agnomar. Pasensya kay kuman, Nana. Ay, sana nasaya at tayo nga inaramid mo, Pipito. Anya laangan nga, iti ibaga dagiti tao at imultulong kan ka. Ay,
Di pay lang aron asikat ti agtulang tapno adagong gunam salbag ka. Ninana mo, saan kumama kasta ha? Kapod numat, di pay la asikat ti agtulang tapno adagong gunam anang lukloko iti tattao. Nakalaslastok ka pare. Kasta una pa nang ipalpalastog mo iti iPhone mo. Ngam nagtaod mo iti sana nasayat. Anya ka rin dahi tang ibagbagam pare. Among baray, nailaw anak lang ang te didiking ka iti 2,000 at tulong ko kuma iti amam. Takunan mo kami nakasapulan na ti hearing aid. Ngam saan mo gayam? Pare, Di pa ila asikat nagtulang, tapno dugunggo naman naglastog. Di ka lamabain ka nagiti tattawa, tumultulong keng ka. pare, Nagawan mo tinabain mo, nagaramit iti kasday pare. Kundi pa concert por akos ka pa'y. Tagayam, isugal mo lang. Nakababain ka. Ay, makaammo ka itibiyag mo. bakit Makaammo ka sumango kadagiti tattao akas taunay apong totdakan ka. bakit tulungan ako mama? Anya nga iti maitulong ko kan ka. No kunada nga isublim ti kwartada nga intulong dakan ka. Isublim. Nakababain ka. Bakit awanin tinabati iti kwarta? Anya, naisugal mo aminan? Ay kat makaammo ka. Ado nga min tiwagas tapno agkakwarta ka kuma. Ngam isupay lang matinapanunot mo apagkwartaan. Oh, anya nga ita? Aminen at tao, ibagadaken ka adi ka pay laag tuleng tapno addagunggunam anaglaslastog. Salbag ka kiti. Anya? Iso nga uray siyak nga asawam. Iso met ti adday ti panunot ko. Di pay lasika ti agtulang tapno addagunggunam. Hearing aid nga ibagbagam. Ay, matuleng ka kuma. Agusar ka pa'y iti sabali at tao tapno pagkwartaam. Mangibabain ka. Ala, huston bakit? Ala, pumanaw ka. Tadyak kaya't amakikita ti panagruprobam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.